Wa Mombis TV gukune kwa Mombis TV na ningetwa Mombi wa Shira na muthenya umuthi ni twacokia mugeni ti mugeni uguo ni turamurehete oringi na twagituika wa kukimwetha oringi ni gukorwo na ndeto cirigithiete muno haria mwena wa TikTok no before tuthiite muno reke atugeithie Muriega ni njitagwo Mc Zaku the critic officer kana mwaria mauti Kenya no riu tiria uma riu no kuga mundu tonire video ngire ni ararigo critic officer ni content iriku ku critic yo nio ndugi ate ona ko niwe documentary ni media thomete muno riu ri ingimita ate go criticize weka uru ri kana waruta kindu kiuru ri ukerwa atiriri kindu kiu ti kiega no njita I think that is the real meaning of criticism yeah in a positive way tamadirikanie in a positive way very true Zaku ndagwetha muthenya umuthi ni undu wa ndeto cigitrendete muno ciaku na muini ugwitwa Wanja asali nikio nicionete ndikoi nikio kai tinde cionete ngire part yacio I'm a part of that kurathire atia kunyitana turanyitanire tondu riu ri ni kunyitanite muno na ndirarumo muno by the way no ni akurumire na nginya narahutia family riu hau ha family ndikwaria muno tondu riu ucio ni undu ungi no ni hakwa personal die na uru nake no ha family ri I think mundu rofati ukwakeria horo wa family riu hau ndikwariria horo waho muno hau ndibati kwariria horo wa for now ndibati kwariria horo waho muno yeah niki muroranire na Wanja asali Wanja asali ri ti Wanja asali peke yake juu ni haraya husikana ginya na Joy wa macharia na ginya Joy wa macharia no the irari mareta na kamucemanio maraingira live nigetha manjukirire na manume Mc Zaku amake atharie TikTok na athari video ciothe atige aume TikTok atige kwiraga nduma but I think that ugo tigo kuhana yeah ndathire hau tari na imwe yothe aguthukiri mundu ritwa na ndathire na imwe yothe tari ndathire tari na imwe yothe ya gukorwo nginire na mundu wira wake and that's why if ni uthikirie video ri ndagerete kuraihu muno yeah ndagerete kuraihu muno ju if nilimwenda direct ndamenye ndathi direct ri mundu rokwenda kuigwa horo ni mundu ugufuatirira no mundu ugufuatirira ndakumenya ndari horo wao is it but yeye akaona it's not enough yuka online gukorwo akibona ni warauti undu ucio by the way mimi unajua niliingia kwa nyumba nikapata video iko 20,000 views na ndametigite ngirinya ndarigo ke kurathi atia yeah na kai nikirafikiri urikuru mwacamanirie ndikigwetete hau video-ini ndikigwetete ringi asa tondu ndikigwetete video-ini ni muthigari ngwiciria no gu hatie kingi no kiu yeah ni we wathiete o cuguri ciaku ikeno ni thiaga ikeno tondu ni nyendete mugithi ri na ni nyendete guthikiriria mugithi biu ri ni ndio ni uti handu itangithie nigetha thigathikiriria mugithi by the way I can go anywhere yeah bora ni ngari na maguta ri cui okuria ngathie bora tu ni njuge mugithi ndaigwa rwimbo na ndaigania yeah I had nothing personal by the way we watujuro niwe kwaga ku perform kana basa niyo ndiaturirwo kira ndaunire ni riri ni aibika na nikio ngura ni hindi ciothe ri ndiaragia ta ni njaragia ta mundu ta kiria sauti ya ground ni njaragia ta shabiki wao so ningiruta undu ucio ri ndaririe ta shabiki ati ndikuona ari wega wite muini ona no amia ni muriu okay aconoke unaona ju it's very true mundu othe wari kirafu-ini kiu nio atiriri she did not perform well na oko ndatue wari muini kirafu-ini kiu by the way yeah no etwo ri it was not good at all yeah na we kio gio kimukosoe na ningioka ona ngimukosoa muno indirect muno yeah no yeri yendo alitufanya hizi mambo zote zi trend kila mtu ajue yeah na riu ri hari ndeto cicani na Wanja asali ri hari ngirira ndeto iriku gugakorwo ati ni Joy macharia uragikinyira ni ndioi hawonanie kana mundu wothe ati husikanite na Joy wa macharia ni ndioi onanie ngwiciria ucio ni mundu aina na idea yake I don't know ju sijasikia hiyo na kuga ati ngwiciria ndageri gwiciria ndecia ntondu ndahutetie kama swajeni no ndiuri atiriri hindi ndagwite Joy wa macharia niwe best gukora ukiriria upcoming artist ri agire kwaria hindi yo nikida aturwo hindi no ndauga undu moru muigi unaona if hindi ciothe tariu ni supportaga mundu eka wega niguo
Angĩkorwo hĩndĩ ciothe njugaga ng'ania neka ũru ona inyuĩ no muone atĩrĩrĩ mũndũ akauti ũndũ wega ona uti wega onaga. If no ndapostete ngiuga Wanja Asali, she is the best female musician that we have in Mugithi. Second Karebi. That's what I said. Na ngeri kuringithania rĩrĩ Karebi na Wanja Asali. Ngiuga ni ega muno Mugithi niguo. Mbona hii ya kumkosoa inamuuma sana? Because they hawapendagi ukweli. Yeah. Upendo yo kwaria mauti endo mweria madedwo. Yeah. Ni ndakwirite hindi wengi na tugikorwo tukiaria ati industry no ya Mugithi especially no ya mwena wa Gikuyu matindite gukocowo. Riu ri na introna ndeto cicanyu na Wanja Asali te iguthie muno. We urona riu to ucicovate tondu aini aingi matindite kwiroma. Yeah. Isha ciake. I think for now ira try TikTok live na we tukio twaria na Salafina Sare and so many others. But did how settle. No dra honia irumi. Guralo cia irumi. No dra. Ni mwana leidie nake. For now to try ni nake kuma hwae. Yeah. Ezo wa masari. Uti mutu anire nake by the way. Tauni omothe njukirire o ta kawaida uria thia mawira-ini makwa. Yeah, ndinahota gukorwo tukiaranĩria nake. Yeah. Ni uratanya hihi gugikorwo gika video ingi gukihusu ndeto icio ringi gugithereria mafans. Mafans make magithereirie atake undu ngidabatara kumathereria. See, I talk the truth. Na the video that I posted, never the video teria postaga ya andu aria angi. Yeah. Tondu da postire ID mathi event ni ya Shokorare. Mbona hiyo haikuma watu. Unaona? But da post ya tengania dana the event ni ya Shokorare no ikamatura. So I know wataendelea tu kuumwa. Yeah. Na riu ri ni turonire ni uranjirie nginya show ingi na mundu gwitwo Jeff Kuria. Na ni kuonania ati Jeff Kuria tondu hari na ini mari mwena waku na hari angi bado matari maretikira. Ni kuonania Jeff Kuria already ni etikirite ukorwo gikihata industry. Hey. Dikwari horo Jeff Kuria. Yeah. Jeff Kuria is a brand. Siezi ongea about Jeff Kuria. But the show that we are doing right now, tutwali horo ali twali show. Tutwe kwali horo Jeff Kuria is a man, is a brand. So show ya hore twageri guthondeka aini na uko tugitigirira Mugithi tu no okira. No nyita na twali na undu twali twambiririe but aini mati maretikira tuthiage through rwimbo rwa muini. I think by doing so tuko tukiria music industry. But our musicians, some of, not all, some of our musicians sijui ni kiburia nini wako nayo. Sijui ni kiburia nini wako nayo. But as time goes, no tukimenya ni atia. Yeah. Na Wanja Asali araugire atiriri ati ni ugagikorwo gicemania na mundu muru. Araminirie atia. Ni ndio na nigo ndirarigwo na ngari kurigwo mundu ucio muru no. Yeah. Aiko ni muru ndona gitu macambiki tumenya ati wakwa muru. Niguo. Aiko ti muru nyimbo-ini aiko ndeko ina gatu wakwa muru muno nyimbo-ini. Aiko na uru ngiri si atoke. My friend acha nikwambie. Mundu kithiake guti kundu angigutwara. Yeah? Me no mundu ungiheria mundu guku no thirikari. So we gukwira mari, that's up to you. I don't care about it. Yeah. Na nake aini ya mareyukiriria ri ona ni maragiriria muno ta Mwaso wa Jane na Wacuka acio no muranie ki ma. Yeah. O ukweri petu. Yeah. Na kuga Mwaso wa Jane ndoya ati kuhura gita. Atakio no ni amenyire kwanza ni arageri Mwaso wa Jane uko sawa. Endelea hivyo. Yeah. No guthi na mbere na kumeka uri. I will continue. I'm not stopping. I don't have any plan to stop it. I will continue doing it. Yeah. Na ndurora kinya kukiingirira mwena wa kiria wa gospel. Ni hojokite. Yeah, nditugukorwo tukirana ainia gospel manegetha na tuko twageri gukiri industry yothe by the way. Na ati industry ati gospel othe ni ainia aitu. Yeah. Na tukianjiriria ri ugiuka mwena uyu wa kiria ri wa gospel ri ni tuonire ni wekita ka video karako concern doria cukuru wa Nairobi na tugakimenya ena igongona na niki giatumire wikika video kau ka cukuru gacukura Nairobi wonete kana ni pio ni pio kwanza ndigwa kaundu itonete aca juodo joy na ndo ndina uma waguo. Yeah. Na igongona turatanya atia igongona ya cukura Nairobi ndo mathie aiko cukura Nairobi ni areka event ni yaku ona wethi event yake. Yeah.
Edit. Koguo MC Zaku tukirikiria ni aliria ma fans no kimere ati hatikiri na bad blood na hatikiri na ati content yaku ni theru na ni kugeria urageria kuhata industry. Yes, so my fans na mafans ya Joy wa Macharia, mafans ya Wanja, asali, mafans ya ini othe. I have nothing personal to any musician here, but telling them the truth, I think it will pain it's pain, but we'll have to do it. We will have to do it here. So sina ubaya na mtu. Let's continue supporting our musicians, our gospel musician. Yeah. Koguo tuthi na mbere na gweterera maumirira manyu na Wanja asali. Maumira maitu ni mekumira. Today I will address the nation. Today I'll address the nation. I'll address the nation. Ni sawa na ithu no tu wethere Zaku. Yes, kyo. Ukiumanire na uria guguthii na mbere na nituga ni thengio muno ni gugwethaga hindi ciothe. Thank you so much. Uri available. No gia tuteithanie tugerie ukria industry no itu. Thank you so much guys. Mafans yako othe mathi ma subscribe channel ya Mombis TV kodogu othe mu follow na ki tutige itho tukiria industry. Yeah. Nawe magukore. Ni magore TikTok, MC Zaku Facebook, MC Zaku na bado ya Zaku TV kamera mahigite yogo cine meko higa na YouTube Zaku TV. Yeah. Haya nithu tugakiwa ni thengio na guko ni kwa Mombis TV thina mbere na kwirorera o subscribe na o share na utige comment yaku hau comment section ini. Thengio. Bote ni ajita. Haya ni bote.